Olimpijska solidarnost u okviru Međunarodnog olimpijskog komiteta koje podpire sport po celom svetu već mnogo godina organizira seminare za obrazovanje sportskih delatnika i vrlo mi je drago da je Makedonski olimpijski komitet jedan od onih koji puno radi na razvoju menadžmenta sportskih organizacija, znači svojih članica. Tako da ja lično sam tu već treći put i drugu godinu za red sa kolegama iz različitih sportskih organizacijama raspravljamo o sistemu rada u marketingu, jer to je jedan od vidova u sportu gde pored financija koja se dobiju uz pomoć Međunarodnog olimpijskog komiteta i novca koji je uložen u sport u svakoj državi sa strane vlada i nacionalnih ministarstva, vidik marketinga postaje sve značajniji. Pa tako mi u ova 2 dana prolazimo kroz teme vezana na suradnju sa gospodarstvom, kako prilagoditi koncept poslovanja i rada sportskih organizacija na pridobivanju sponzora i time znači poboljšati situaciju u sportu, tako i u savezima, u Olimpijskom komitetu i normalno gde je više novca, gde su bolji uslovi, a gde je bolje obrazovan kadar u sportu od kojeg zapravo sve i zavisi, tamo su i bolji rezultati i to je bolja promocija države.